muragiye uri mu kwa musanga umuntu ngo abana batatu baje basinya barenza kandi nyine yarabyaye 10 kandi uri uw'icumi kandi warabayeho kandi mama wawe aniga niwe nawe barakuniza tuwa waravutse wowe uhawe ukenera kuniga abana uretse nico abantu nyine ntibagikunda abana ko kuvuga ngo umuvyeyi wasangaga kera iwacu nk'umugore yapfakarira ku bana babiri noneho abiwabo bagakenera kumukura ahantu yapfakariye bakamubwira ngo noneho urabona ubuzima nyine bw'ubupfakazi bakagerageza muraho abakunzi bacu abakunzi ba Vision of Umurenge TV1 turabasuhuje aho muherereye mwese aho uri umugabane uri hose turagusuhuje waba uri Amerika waba uri Australia aho uherereye hose tuguhaye mwaramutse nimba bukeye kandi nabwo nimba bwije ni mwiriwe tubabaza ngo mumeze mute dukomeza gushimira abakunzi bacu bakomeje kudushigikira abakomeje gukora subscribe like share na comment bose turabashimiye cyane mwatweretse urukundo mwagize neza ikindi abo muri kumwe nibajye musangamwe kuri Vision of Umurenge TV1 Mbabazi Rosine na mugenzi wanje Nyamutima Emerance kuko bisanzwe rero uyu munsi twari tumaze nk'iminsi ngaye tudakora ariko twagarutse ngo tubane n'abakunzi bacu hari inkuru nyinshi ariko mu makuru menshi hari inkuru imwe twahisemo itari nziza pe twarababwiye ngo tuzotuza kuri kamera tuzoza tuje kunenga cyangwa gushima ntabwo tuzoza guterana itiku n'umuntu cyangwa gutuka umuntu oya tuzoza tuganire n'abakunzi bacu turebere hamwe ibintu biri gucaho biri kwitwa iterambere kandi ari iteranyuma hari amakuru rero ari hano hanze y'abana bari bagurishijwe baragaruka biteye ubwoba ahubwo ni nk'inkuru zibiri hari abagiye hari abagurishijwe bari bagize igihe barabuze ejo bundi baragaruka ubu ngubu tukaba uyu munsi hariho undi muvyeyi wagurishije abana be babiri naho ubwiwe arabura urumva uwo nguwo turayamenya neza icyerekezo cyo ntago kiramenyekana ariko inkuru nyamukuru uyu munsi turabaza abagore n'imperuka n'ubwenge buke aho umwana bigicuruzwa je kuva nabaho mwisi no ibi bintu biteye ubwoba ku rwego ruri hejuru kandi biteye n'agahinda noneho kera kose abakuru baza bacaga umugani bakavuga ngo umuvyeyi azagwa inyuma y'ingobyi naho umuvyeyi ari mu kuvyara abana biwe abana babiri yashwana n'umugabo cyangwa se yashwana n'umuryango wiwe ashatswemo agahita afata abana ngo arabagurishije yamara kubagurisha noneho umuryango wasigara umukurikira akama yihindura satani Jewe noneho imico dufite iri inyuma y'imico y'abanyamahanga nivuga abanyamahanga bari abanyamoko twari duturanye cyangwa twebwe dutuye muri Kenya ku banyagihugu duturanye umunyagihugu nubwo yokosana n'umugabo gute umutima we uri ku mwana kandi abagore nitwe twari tugira imbabazi ariko imagine aho umuntu afata abana babiri ngo kubera ko washatswe n'umugabo w'umunyakenya noneho igitangaza ese umuntu yoshira ubushishi gute bwo kuvuga ngo undi mugore azoje kumurerera umwana nda nuwo gazi yoba baranamuhaye n'umugabo ngo amurere kuravuga se yaraza aho yabagurishije iwe yari ku isoko inka yaremye gatuza umenya itaje ninga kujya ko wagiye kurebesha ariko ndetse abanyamurenge bagazabaza ngo se ninde wanguriye inka kwamenya ngo yerekeje kondo uyu nguyu igihe urumva yaragiye arateza ureke nkubwira ikintu cantangaje abagore bagenzi bacu umuntu ugutegeka gutandukana n'abana ubu mubonamwe uruhe rukundo uyu munyakenya wari wakunze ariko nje sinza mbona yuko aba ari we wamutegetse ni wa mugore none se abo bose bazabagurisha nta wundi wigeze kumva wagurishije umwana wiwe aravuga ngo reka mugurishe ngo ubwo bashwanye n'umugabo wiwe ngo umugabo wiwe ngo yari gito ngo n'umwana nawe ngo ntacizera mufite yuko yaba muzima ahubwo we niwe gito uzi ukuntu ari gito yabanje kunanira ise w'umwana none arangize kunanira ise w'umwana ananiwe n'umwana ahubwo bwabo bagito bwose buri kuri uyu mugore kubera ko iyo aje kuba muzima ubundi umwana n'uw'umugore n'umugore ni wowe uba waramubyaye ni wowe uzi umuruho wo kurera ariko ngo ufashe umwana apana kurera ariko uzi ya periode uzugira inda y'ukwezi kumwe ukazunanirwa kujya
ukaza unanirwa guhaguruka ngo usohoke no mu nzu ukagira isereri umwijima ukaba ibintu bikaba ibindi wagira amezi 3 ukaza unanirwa kugenda noneho ugakubitira amezi 9 haza yuzurira ukaja kugisuka byara ibaze nka bwa buribwe uzugira bw'umwana havuka ugiye kumugurisha ngo undi muntu azomba ariko jewe nakandi kantu gatangaje nuko gaba bagurisha batabana byara none ko umuntu arimo kwiruka akavuga ngo abana 3 barahagije ugire none abantu barengutse kudakunda abana no ahubwo iki nico cerekana ko abantu batagikunda abana nukuvuga ngo babanje kutubesha ngo zawo napo ngo no gukenera ngo n'ubuzima ngo reka tugabanye abana ngo uri mu kubyara kamavuga kandi umuntu utazuna gufasha kamavuga ngase kwa abana bose ngo uzobona ngo niyo Yesu yavuze ngo uzuzuza isi tuzi umwikiro cy'isukari none murarengutse munaniwaho kubyara ko muragurisha nabo mwibyariye iyo tabia mbaya mufite murenze kutabyara muragiye uri mu kwa musanga umuntu ngo abana 3 baje basinya barenze kandi nyine yarabyaye 10 kandi uri uw'icumi kandi warabayeho kandi mama wawe aniga niwe nawe barakuniza tuwa waravutse wowe uhawe ukenera kuniga abana uretse nico abantu nyine ntibagikunda abana ko kuvuga ngo umuvyeyi wasangaga kera iwacu nk'umugore yapfakarira ku bana babiri noneho abiwabo bagakenera kumukura ahantu yapfakariye bakamubwira ngo noneho urabona ubuzima nyine bw'upfakazi bakagerageza kumubwira ati vanga umugore kamahinduka umusazi sinotandukana n'abana ariko none igitangaza cyabaye aho umuntu wenyine afata umwana wakamwigurishiriza uzi unatekereza niyo wagwaye ntuzutekereza ibindi abagore iyo bagwaye ntibazatekereza ku bagabo n'imiryango uza wamuvuga ngo siko ngwaye nyopfa abana baje bobaho gute mukiriyo giba bahareba ko ntawundura abana ikiba kigoye n'abana ikiba kigoye n'abana niba utekereza inama yacu y'uyu munsi mukundane n'izo ngegera zanyu kuko uwo si umugabo muri kumwe tubona wa mugore we uyu mugore wagiye ku munyagihugu namara kumenya ko abana bagarutse abana batekanye azakujugunya oye uko none se baracabana uzaba mayibobo ntabwo bakibana nujya wamushatse mbere afite undi nukuvuga ngo igihe yarigurishije bano bana yari ari ku mugabo umwe baratandukana nyine ari kwa kabiri none nka wa Musamariya Yesu yasanze kwirima aramureba no bari kumwe suyi none se iyo bari uwiwe gute yemwe ese abagabo inama twogira abagabo ni yihe abagabo bagira gute abagabo barahumiwe isi kwikomeje kubiranga abagabo barahumiwe ahubwo vuga ngo se niye nama twogira community y'abanyamurenge tushingane tuzotuja kwandikishaga abana muri leta nivyo yuko nabariyaga n'icatumye byari byaragoranye kugira ngo babone yuko habaje kubone kumwe ikibazo cabaye ntibari barabandikishije muri leta muve muri UN muzaregarega za UN mwandikisha abana muri ibintu byo kuja hanze abantu bave muri za UN muje abatuye hano muje sheria uzi mwandika abana nimurangiza kwandika abana ejo umwana nazoza agira gutya urebe umwana wawe kugezaho muburana ugafata ntuze DNA ngo kuraburana umwana wamuburana n'umuntu wamuguze ariko kino kintu je carantangaje kandi kintera ubwoba ese noneho aho abagore bageze kuzoza bagurisha abana babo bivyariye ese twebwe abaturanyi bazotugirira gute umwana nukuza yinjira mu muturanyi ukama wiruka inyuma yiwe ukoga urumva hatinyuka kugurisha uwo yabyaye uwiwe yivyariye umuturanyi bazoza amugurisha kuri make apana atazoza nategereza ngo bamuhereze amafaranga menshi turashimira abagabo bahagurutse muri iki kintu uyu mupapa akabona abana biwe mu byukuri mwarakoze cyane baca yamani Mayiko n'abandi mwafatikanyije kiriya nico kigaragaza iki ishaka n'ubumwe bw'abanyamurenge mwakurikiranye bano bana aba bana bari bamaze amezi n'amezi hafi umwaka wari ugiye gushira bagaruka mu muryango kandi uyu mugabo mu byukuri tago twoguha Paul Imana yakugiriye neza na amashimwe uyu munsi ukomezanye urugo rwawe niwo wundi washatse nawe uyu nguyu amaherezo y'ibibi ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu na amaherezo y'uyu mugore amaherezo yiwe ntawopfa kuyavuga usibye Nyagasani ni uyazi ariko wa mugore naba uko uyu mugore niwe wagaragaye ariko hari nabandi oya ni benshi none se simpankubwira ko hari uwundi wagurishije afite umwana none hari agatsiko k'abacuruzi b'abana birashoboka yuko hari n'ubundi hari n'ikindi kintu tugomba kubwira abantu bose badukurikirana bari muri Kenya
hano muri Kenya hari ikintu cyo kwiba abana yuko ese bari twamenya gute ko atari uyu mugore uhawe ubiba birashoboka Ubu nabyo ngubu ariko bagurishije nyine ababyeyi bagenda babe hafi y'abana babo yuko abantu bari mu kwiba abana bakoresheje imodokari guhendesha abana ibintu iryo tangazo naribonye ryaciye ku turere twinshi noneho ubwo ikibazo kigiye kubaho tuzoza tumenyaga ko ari abajura cyangwa ari abagore dusenga oya ubu nyine cakindi twega tuvuga ngo none ngo duturanye na mwene wacu oya kubera ko tuwamenyaga aba bagurisha aho baherereye oya ntibishoboka kuko nimba uyu nguyu yaragurishije abiwe yabonye gisoko nimba baramuhaye miliyoni zingahe akazijya zikaba zigiye gushira urumva arafatira aba bandi je nguravuga ngo ifaranga nkamanya ubushishi nizo yabagura siko yabigize niko yabikoze umuntu yovuga ngo amafaranga ngo agurisha umwana wiwe ibintu birakomeye hano hanze birakomeye kabisa rero abakunzi bacu iki kintu mwakibonye caciye ahantu henshi ariko mu by'ukuri ntabwo tuba tuvuga ikintu ari mfa undi muntu wese waba ufite uwo mutima nyabuna Kristo akugeremo ukuwo nguwo mugenzi wanje avuze ngo hari undi warayabagurishije mwumva ko ico gitangaza noneho ibi si ibihigo ariko abantu babihagurukire babigenzura hakiri kare nyine bazozamenya niba bazozabona umuntu afite umutima udatuje banyiri bana bazozabona ese wowe unobimenya gute ko ufite umutima udatuje kuri shema none sigize ngo oya kuri shema niyenda wotinda kuzabimenya ariko uyu mugore w'abasinzira uyu nguyu umwana umwe wabonetse ejo bundi uriya we yatangiye kera azagenda nyine bakamenya ngo azagenda nabi ariko nyine vuga ahubwo ngo abagabo bagenzura imyitwarire y'abagore nubona hari ukuntu harimo za kombo abantu uzoza ubashira shosho uzumenya uko ufata abana rero abakunzi bacu iyo iki kintu cyaratubabaje noneho cyaduteye cyaratubabaje ariko ubu nyine ni kaho twovuga ngo abantu barishimye kubera ko uriya mwana yabonetse ariko cyaduteye ubwoba reba uyu muryango agahinda wari umaranye ino minsi yose wari ufite agahinda gakomeye jewe umuvyeyi uriya muhungu hari ahantu yakoranaga na musaza wanje nyine bagakora akazi k'izamu urumva yarababwiraga ati mugende muje kuryama je nta bitotsi nkigira nza ntekereza abuzukuru wanje ngatekereza ahantu bari kumva tonahumiriza gucyabe n'umunota umwe ngo sinzire none ngo bakamubwira ati muzewe uzosara akababwira ati habe n'ubusazi sinzi ko uzomfata ti yuko abingiza amahirwe ubwenge bugashira sinosaba gutekereza nkuko nza ntekereza nyine abantu bari bafite agahinda gakomeye ariko dushimye Imana dushimye n'abantu babigize nk'uruhare kuba bari abana babonetse ikindi uriya muryango ntugire ngo uyu mugore ari kure ukiri hano Nairobi bazoza bagenzura bari abana kandi bagende babandikishe no muri leta kugira ngo ejo n'ejo bundi atazosubira kugaruka ngo abajane urabona uyu mugore ntari kure y'aba bana ariko kandi abantu bamenye yuko imperuka yatwinjiyemo iranarenguka kutwinjiramo rero bakunzi bacu ni ukuri twashimye iki gikorwa cyo kugarura aba bana kandi turanezerewe nubwo tuba twumva amakuru y'uwo wundi ariko ni ukuri abantu bagende bagira umutima mwiza kubabaza imiryango bigezaho noneho gabo wababaza umuryango kubera ko wowe mu mutwe wawe tiyaba hakora ubu wababazaga umuryango kuko wowe uba wararenze imbabazi ukarenguka ukabaho uri umuntu w'inyamaswa rero abakunzi bacu twabasaba gukomeza kubana natwe kandi abantu bakomeze basenge ibi bintu bihari ni ibintu bigoye cyane biragoye yego